kad je Švera Marija stara pozvala svoje frendice na čaku doma i sad misli ona šta će im ponuditi. Pa, kaže, kavu im mogu ponuditi, sok i keks. I dođu one i pričaju, da, ali je Marija, znaš kako je senilna bila i to, i ona si je zavezala na 3 prsta, na svaki prst neki konac. Da je to podsjeti. Međutim, kad su one došle i to, kaže, pričaju i tako, ča da vam ponudim? Kaže ona, evo kafe ću činiti, znaš, i skuhajmo na kavu, ponudim kavu, piju one kavu, čukulaju dalje u pičku materinu. I sad ona mislila, šta je ono drugo? I nije šta, ne može se sjetiti nikako, šta je drugo. Gleda ona to s hotelom, ne može se sjetiti. Ča da vam učinim kafe? Da, može, znaš. I napravimo opet ona kavu. Čakulaju dalje, došlo neko vrijeme i opet kad ne može se sjetiti, gleda treći prst, ne može se sjetiti i kaže, ča da vam učinim kafe? Da, može. I piju one kavu i to sve. I sad se raziđu, pičku materinu, i one te 3 koje su bile u gostima kod nje, kažu ma, dio porko, ma si vidjela ti tu Mariju, neke kafe nam nije ponudila.